What's up guys, kembali lagi bersama kami Warpack Team. Kali ini kami akan mengadakan video vlog prank. Sok kenal, sok dekat. Tapi sebelum itu kita harus mengisi perut dulu ini. Hai guys, saya lagi bersama keluarga saya nih di Lotte Mari. Lagi beli apa bu? Saus, kecap. Buat apa bu? Buat persediaan anak sekolah masuk asrama. Asik. Halo, lagi di supermarket nih sama Doi. Jadi apaan? Halo. Halo guys, gue bareng keluarga nih. Mbak, cari apa mbak? Cari. Oh, dia lagi nyari peralatan rumah tangga. Halo, lagi di mari nih. Lagi cari sesuatu. Gak tahu nih, sepi kayaknya. Sama kakak ini. Kak cari apaan kak? Biasa lihat-lihat. Oh lihat dulu ya. Iya lihat dulu katanya. Masih bingung kali. Halo guys, saya lagi di Lotte nih jalan-jalan bersama mas saya. Mak, beli apa mak? Beli apa itu mak? Terigu. Buat bikin apa mak? Yang pasti. Halo guys, gue sama tante gue nih. Halo tante, lagi cari apa tante? Cari apa? Belum dapat ya? Masih bingung tantenya. Tuh masih bingung mau cari apaan. Oke guys, gue ada di Lotte nih bareng keluarga. Lagi cari apa mbak? Cari minyak mas. Mama gue lagi nyari minyak nih. Halo guys, saya lagi ada di Lotte Mari bersama bapak saya. Halo pak, lagi mau beli apa? Dengan pertama awal aku berjumpa. Mas malu-malu dia. Di supermarket nih, temani Doi jalan. Halo. Jadi apa nih? Lagi cari belanjaan. Oke, saya lagi sama Doi ini. Lagi cari apa mbak? Lagi cari apa ya? Lagi cari buat makan besok. Siapa ya? Dengan pertama awal aku berjumpa. Halo guys, gue lagi di supermarket nih sama om gue ya. Halo. Halo. Balik-balik dong. Cari apa om? Tante. Hai guys, terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, Share and subscribe. bell.